вас такая, как ангар, такой полукруглый. Вот, а я вижу Машу, вот я рукой машу. Пусть она... Слушай, немножко. Kalle! Näeb üles! Kahe käega kinni võtta ei tohi. Aga punktiga on praegu vaja kindlasti võita. Ei tagane välja! Yes! Labo kāņu atklāt priekšā un strādā. Vai nu pārsteigt ar roku, vai nu Andres, olen algus seal, sa pead tegema targalt. Võta viimane punkt, Kaspar! Pane jalga, Kaspar!